Mitai was settled tribe list the Yaholo high with demand Tauduna, Nasi Mui listening can at causing Oerga Miami concert Amasat Cray. Mikal Yoiba Long Kaya Kananaba no Mugi Concert AICC General Secretary Yauna Committee as a member of whom Impala Tunga Cray. All India Trinamool Congress के primary membership की ngasi resign तो के Trinamool Congress के MLA Mari Indian National Congress ता याउक्रे अमसुंग मणिपुर के अहानबा open heart surgery के center RIMS रोतलाइबा Sky Hospital and Research Center दा ngasi हांगदोक्रे Mayam Kurumzari, Adam the Yangbi Basa Impact News ni, I Keke Toxomna housing Punzasi Pawgi Maruba Pausing, Miam the Pizzery. Maite Mitebo, India settled tribe list, the Yaholo Haiba demand Tauduna, Mu listening Kayana causing Oeraga Miami Oiba concert Amasat Cray, coordinating body settled tribe demand committee na Sinduna, Tangmiban Tau ground the Kihoduna, Satkiba concert Aduda, Lanai Loop, Civil Society Organization Amadi, Lanai Mui Kayana Sarugyaki. Koyatong Powder Laklaga, Miami concert ado, Hata Minutong Tamna Laki, Loinana, Palace Compound the Laba, Hapta Kansepunda Loisin Key. Concert ado the Saruyaki Bamio Singna, Manipuri Yellow Purup Ama Wediba, Mite Maitebu, Sediagi Constitution Gi, Article 342, Clause 1, Makada, Scheduled Tribe Lista, Yahonduna, Mite Maitena, Namna Kundariba, Manipur Tampaksu, Singi Sarta Pipagum. Sangsil lakba mitop na kundaba yadaba constitution gi oiba ngaklo pihallu Manipur yellow mi sigi marakta Singmi tribal Tami tribal amasung Tami non tribal haiba constitution gi khenaba laitaba ane wangi aranba yaudaba nungsi sanaba phurup amana amabu ikai khomna bagaloinana Manipur gi apun bagi saktam hena sesin hansi haibana singba yauna kolau kaya lauke Scheduled Tribe Demand Committee ke General Secretary Laisram Lokendra na paumi sing da phongdorakpada ngasi ki wakat khongsak asida saruk yakipa mioi singna mayek singna takle madudi mitei bu India ki Scheduled Tribe list ta yahon baibasi miyangi apun ba kholauni masi state amadi central government na ikai pham thoi si achauba khoi gi di success amani haibado akoina khanjai sida akoina marak-tagi yausalakpa akoina paabdadi yaudaba mi mayam amasu yauri koi laibagi khongjat-sida nahamakai khaludraga tabada mayam ama thoraga marak-ta lamida yausalka mayam su yaweba aduna koi si aina paabda lak amagu helamgadra isi mapung oina Khali Manipur people gi oiba khongjaga ma oina changsel lai ase bayam puna maksu ubiram gani aduna sumaina khongjang si changsel ko orga de koi pandam soidama gi phakane je koi yam thamu chena thaje Coordinating Body of Scheduled Tribe Demand Committee na Sinduna Palace Compound da laiba hapta kangsai bungda pangthokiba miyangi mifam aduna warep ahum amatoina laukre ahanba warep oina mitei bu Indian Constitution gi makada Scheduled Tribe ki list yahon gadabani amadi demand asi chesinaba honaba Anisibo warep oina Manipur laingakna mitei bu Scheduled Tribe lista salhannaba mathau taba documents singa loinana India government October phawgi manungda recommendation thamhanba loinana ahum suba warep oina state government na karigumo anisubo warep ase thabakta onthok trabadi makha taba khongchang sing lep laitana coordinating committee on Scheduled Tribe Demand Committee Manipur na sangsinba haina tiliba miyamna amatoina yanaki Lamdam masigi yellow mi kanjanaba mitop sangthok changsin tawbada athingba thamnaba billama sembada yani yaroi haiba kanagoma amategi mathau tadi haina Janata Dal United Manipur Unit ki president Moirang Them Tombi na phongdoragli ngasi Baupara da leiba party asigi office ta pawmi singa unaba amada Tombi na haikhibada JCILPS na lagliba tang kumathoi phawgi manungda assembly ki special session ama phamdana bill pass tongnaba taksin ba asigi mangoinana inner line permit demand tauriba sing amadi yaningdriba kanglup singa loinana government kapunna phaminaduna wari sanabiu haiki mahagna makata na haikibada lakatoriba assembly mikal asida secularism da yumpham oiba political parties singa mikal mamangda punna samin nagani issue kayana thallaba laibak asida political parties singna
political mileage longnabagidama law khongdana miyamgi punsibu tangtu laitadanaba sinbikanu Imphal Jiribam lambigi makru thong manakta panduna leiriba tata truck sing Imphal yona purakpada leiriba government asina ming sangbiu haina phongdokhi Manipur da based over political party sing manungda secularism da yumbam oiba adugumba political party singa Janata Dal United ka center yauna pau phongnadana pre-poll alliance tawudaba kanglup khara post-poll alliance tawudaba kanglup kharaga akoi secularism da yumbam oiba political party singa Janata Dal United ka handaki lakadoriba 2017 ki election sida akoi election akoi fight tawni district mapanda akoi candidate thaduk chagani Nomangi oiba Kongsata All India Congress Committee AICC ki General Secretary yauna committee asgi member ahum Imphal da thungnakre Congress babanda ngasi pangthokadaba party asgi mifamda saru yananabagidaba AICC ki General Secretary Dr. CP Joshi Rajya Sabha ki MP Abinash Pandey amasung AICC ki Secretary Lakshmi Prasad Sedo ngasi ayuk pung 13 taba matamda Imphal Airport thunglakibani members sing asini Imphal Airport ki tholakpaga Congress MLA RK Imo MLA Y Surasandra amasung MLA Megachandra ga loinana Manipur Pradesh Congress Committee ki thaumi singna okhi AICC ki General Secretary Dr. CP Joshi na Manipur Pradesh Congress Committee ki mihut sing unaduna state asida housing oriba political situation sigi matangda khanane bana khongsat asigi maroiba pandamni haiki state asida oriba law and order situation ki matangda hangba wahangda mahangna paukhum piraduna state asida housing oriba phibam asigi matangda Congress workers singna pirakpa feedback sing taraba matungda kari tawbana phagani haibado khanagani haina impact news ta phongdoklamki My visit with my colleagues is to understand the political situation of the state and to interact with the party workers. Let me understand it. It was my maiden visits. So let me first have feedback from my party worker, then I'll able to react on this. Trinamool Congress ki MLA Mari All India Trinamool Congress ki primary membership tiki resign tawkhibaga loinana Congress ta yausinkhre makoi mari adudi Andro AC ki MLA Thongnaujam Syam Kumar Wangoi AC ki oinam Lukhoi Konthaujam AC ki K Sarat amadi oinam AC ki MLA I Ibuhalbini ngasi Kangla Pata laiba Andro AC ki MLA T Syam Kumar ki quarter da pangthokhipa pawgi mifam amada wafam ase MLA Mari na phongdokhibani Ningsing Bayabadi Tarasuba General Election da Trinamool Congress ki MLA Taret Mai Pakibani Adubu Laibak Thibadagi Hyanglam AC ki MLA Kunjo Leki Dabadagi Trinamool ki MLA Taruk Tahanthaki Tungda Thangmaiban Amani Thongsu AC ki MLA Anisu disqualified Takibadagi BJP te yaukre Housing Lemhori MLA Mari Asi Khakta Ngairabani MLA Sangkumar na haikibada makhoi ki resign tawbigi se edu party asigi national president da thakre haiki All India Trinamool Congress ki primary membership resign Toribase Manipuri Goina Handak ILP ki Matangda Bill Parliament na withheld Tobada Parliament Pamliba AITC ki MP Singna Masigi Matangda Wa Mata Pondok Kitabadu Laibak Tibani Makoina Manipuri Praza Singi Kalam Labadi Asigma Tawangasi Torolo Haina Mahana Makatana Pondokhi AITC ki MP 43 Jikana Lady Besina Manipuri Matangda, ILP Matangda, Parliament, the Wangang Biu, Hadana Karahan Hajabada, Yabira Kidaba, and the Maramuraga, Koi Tungi Fisher Laitaba, Tungi Manipur Pazazingi, Laiba, Ishumiam, the protection Pibanga Moidaba, Party Sigi, Koi Yakupna, Tadana Matunda, AITC resigned to Raga, Toba Party Mata, Yao Bahadana, some Waribasi, Koi Tungi Apunba, United Manipur Magita Makta, Tungi Manipur Gipur Satangi Makta, Ishumiams the Punakta Koi Toxaban. Nakalamaromda Oinam AC ki MLA Irengbam Ibuhalbina Pongdorapada National Party Amoriba Trinamool Congress ki Lusing Basingna Manipur ki isuda Puning Isang Sangdabagum Tawi Maramasina Makoi Maria se Trinamool Congress ki primary membership ki resign Tawani Haiki National ki party amadi oiraga state ki issue Manipur da leriba huji ki issue sai sida yam maru oina Naga Peace Accord ki framework se khanghandana phumjillaga thambase masi sida ikhoida khangam da bama lakpa laibak sigi damakta Manipur state ki tungi damakta khanjaraga aikhoi na makhai ekhoi gi khong da jinju punbal dona punda thambirakpa Bengal gakta gi khanba Trinamool Congress gi ekhoi
प्राइमरी मेंबरशिप की रिजाइन तौजरे बसे कोई शाना याना प्रेस की थोंग कोई पाउजल पीजरी पार्टी ने डिस्क्वालीफाइड तौबदगी मतम खरा बीजेपी दी यारोमलबा AITC की MLA यावना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस मणिपुर यूनिट की MLA मरी ngasi कांग्रेस पार्टी दा संगबदा MPCC की प्रेसिडेंट TN हॉकिम ना याब पिखिबगा लोइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमसुंग डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम यावना MPCC ना हराव तयाम ओखरे बीजेपी मणिपुर प्रदेश दा थौपुरिबा अयामबदी मसाई ओइजे ओइथक थीबा गाक्तनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखी तराम ओपगी थरम अदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ना बीजेपी की हौजिक इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर ओइरिबा TS साउबगी मिंगदी पंदबिदा हुंदुना गांखी मांगना हाइखिबदा थौनाउजम साउबा हारिबा मिसक असे कांग्रेस पार्टी ना पावर पाइरगना कांग्रेस पार्टी दा संगबा मिखल खुदिंगी पार्टी की फिराल होंगमा मिसक अमनी साउबना कांग्रेस पार्टी दा लेरिंगै मतमदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दगिना यूनियन मिनिस्टर फाव ओइदना ओइजा ओइथक लौबा याबा लौरब मतुंग हौजिकता कांग्रेस पार्टी बु हुंदुना गांगलिबा से साउनिंगबदी लाइरदना मिनुंगसी पोई मणिपुर असी यामना पिकपा लम अमनी बीजेपी ना पंगाइदा हाइजिलगा मणिपुर की मियाम अपंगमनी मोइना हाइबा थाजगनी हाइबसी ओइथोक्तबनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर की लैहाउदगी कांग्रेस मरु फुकना मुथतकदबनी हाइना लाउरी अदुबु कांग्रेस पार्टी असी लैमाइदा होबा इचम संबा पांबी अमनते इंडिया दगी कांग्रेस मुथतपति लाइरदना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोंगनाफम गुजरात कांग्रेस ना लोकल बॉडी की मिखलदा माइ पाक्तुना हौगतपा हौरगले लागलिबा इंग कुमजा लिसिंग तरातरेट की असेंबली मिखल की दमक खु सेंदुना बीजेपी अमुक हलक्तनब होनरसी हाइना फोंदोखी इलेक्शन खुदिंगी मोहई फिरान मचू से अदुम सिनगनेब मोइसेब यूनियन मिनिस्टर सु ओइरुरे कांग्रेस पार्टी सिदा सही कयानो मोइन सिदे यावरगा इवन अप टू द लेवल ऑफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भो ओइदना ओइजा ओइथक लौबा याबा लौहरकांदा कांग्रेस गवर्नमेंट चाहिए रियली आई फील पिटी फॉर देम कांग्रेस भारत की लैहाउदगी कांग्रेस पार्टी मरु फंगना पुक्तत्पा बीजेपी मरु फंगना पुक्तत्पा हाइबसिदी मांगद लेंसिनबिरिबा डेमोक्रेसी दा थाजबिबा इलेक्टोरेट सिंगसे सिना पामक्त्रब कांदादा श्री मोदी जीना पुक्तत्रगसु प्रजा सिंगना अदुम मथंद पुक्तचगदबनेबा इंग कुमजा लिसिंग समापन कुनमंगादा लिंखतखिबा RSS ना मतम अदुदगी हौना भारत असे निंका तमहनगदबनी हाइबा वाखलोन लैखिद्रिबा करिगिनो हाइना ngasiगी थौरम अदुदा सरुक याखिबा AICC की जनरल सेक्रेटरी सु ओइरिबा मणिपुर की इंचार्ज CP जोशी ना फोंदोखी मांगना हाइखिबदा BJP हाइबा पार्टी असे मसिनगे मखुतका मानदबा पॉलिटिकल पार्टी अमनी कांग्रेस पार्टी ना गवर्नमेंट पाइरिगै मतमदा पाइखलबा थबक थौरम सिंग अदु हौजिकता BJP ना गवर्नमेंट पाइरगलबा मतुंग मना लौब खक्तनी फज फजबा वाहि वाता ngang मियामदा भाषण पीदुना मियाबु लाना पुबना वाफम अमनी BJP ना थमोय सिंगना लैबाकी थबक तौबा ngamloi हाइखी ngasi ki thoram aduda saruk yakiba deputy chief minister gaikhangamna trinamul congress tagi sitting MLA mari congress ta changlakpa haibasina lakatoriba assembly mikhal asida congress na sauna mai pakani haipiki thajabadu amuka hena mayek senghalle andro assembly constituency ki MLA TS Shyamkumar oinam assembly constituency ki MLA Dr. I Ibohalbi Kothawjam assembly constituency ki MLA ke Sarat amasung वांगोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA ओ लुकोइना कांग्रेस ता संगलपदा अयाबा पिरे हाइना ngasi MPCC की जनरल सेक्रेटरी RK इमोना ngasi सेरोल अमसु थोकी। अच्छा है किसी भी राजनीतिक पार्टी को अलग अलग प्रदेश में जाकर अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करनी चाहिए। 1925 से लगाकर 1943 के बीच में RSS में काम करने वाला कोई भी आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने में रहता था, क्या उसने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी और RSS ने देश आज़ाद होने के बाद कैसा देश बनाएंगे उसकी कल्पना की थी? उनकी कल्पना नहीं थी। देश आज़ाद होने के बाद 1947 से लगाकर आज तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जनसंघ के नाम से RSS के नाम से इस देश में सत्ता में आने की कल्पना कर रहे थे। याद करिए उन्होंने क्या क्या बातें कही थी। जिस पार्टी की कोई नीति नहीं हो वो देश का निर्माण नहीं कर सकता। नाकल अमरोमदा कोंथौजम AC दगी मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सापम रंजन ngasi MPCC दगी तोकले हाइना पार्टी ऑफिस ता अइबा सेरोल पिसिनख्रे
महांगना कांग्रेस पार्टी तकी तोलकपदा AC असकी हौजिक प्रधान तरुक लेबगी मनुंगदा महाक लोइनेना मंगाना कांग्रेस पार्टी तकी तोलखरे लोइनेना जिला परिषद की मेंबर अमगी मनुंगदगी मेंबर अमसुंग नंबोली म्युनिसिपल काउंसिल की मेंबर मंगा लेबगी मनुंगदा काउंसिलर अहुमसु कांग्रेस पार्टी तकी तोखरे इम्पैक्ट न्यूज़ न फंगवा पावगी मतुंग इना महाक कांग्रेस तकी तोकलब मतुंग भारतीय जनता पार्टी दा संगलब याई हाइरी मणिपुर दा अहानबा ओपन हार्ट सर्जरी के सेंटर अजय कॉल सेंटर फॉर हार्ट एंड लंग्स सर्जरी रिम्स रोड तलाइबा स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगन हांगदोखरे ओपन हार्ट सर्जरी सेंटर हांगदोप अदुगा मरी लेनना पांगथोप थोरमदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंहना यामना मरुइबा सेक्टर अमा ओरिबा हेल्थ सेक्टर असी गवर्नमेंट खक्तना थेंगनबदा गवर्नमेंट निंगलिबा पांदम असी फंगबदा मतम संगनी लमदम अमगे मियामगी हक्सेलगी फिबम फगतहनबगी मरुइबा ओरिबा हेल्थ सेक्टर असी गवर्नमेंट खक्तनतना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगसु सारोब थौदांग लै हाइना फोंदोखी थरम हौद्रिङै मांगोइनना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंहना स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा नौना थमिबा ओपन हार्ट सर्जरी के सेंटर अजय कॉल सेंटर फॉर हार्ट एंड लंग्स सर्जरी अदु हौनुबी मतुंग इना हांगदोखी नौना हांगदोखिबा सेंटर अदुदा थमलिबा अफब मखलगी खुसु खुलाई सिंह अदुसु चीफ मिनिस्टर ना येंगसिनखी सेंटर अदु हांगतोकलबा मतुंग IMA हाउस ता पांगथोखिबा थोरम अदुदा हेल्थ मिनिस्टर डी कोरुंगथांग चीफ सेक्रेटरी ओ नबकिशोर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की कमिश्नर PK सिंह स्काई हॉस्पिटल की चेयरमैन डॉक्टर L श्यामकिशोर अमसुंग तोंगान तोंगान मियोई सिंहना सरुक याखी ओपन हार्ट सर्जन सिंहना सर्जरी तौदना पूरा हार्ट से हांगतोगा मसी तौरकनी हाइबसी अखोइदी मणिपुर दा सिगुमबसिदी याम लापना खलमबनी हेल्थ की प्रॉब्लम सी अखोइ लाल अमग चप मानना अखोइ लान चंगसनबगा वार्ड चंगसनबगा चप मानना अखोइ थेंगनब दरकार होय हसी अखोइ फिल तौजबनी इम्फाल मंडले सी इंटरनेशनल फ्लाइट पारकब मतमदा मंडले सी इम्फाल एयरपोर्ट तगी पुंग अमखक्तनी अदुना मसीगी कनेक्टिविटी से फगलप फैसिलिटी से लेरगदी मणिपुर से अतई अतई टूरिज्म दा अतई अतई इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगटपदौना हेल्थ टूरिज्म होइना अखोइ सुंसोय सोइदना आइदी लाकनी इंग कुमजा लिसिंग मसमापन कुंथ्रा मापन थोखिबा नुपी लाल द सरुक याखिबी लैखित्रबी अथौपी इमा सिंगी मफमदा नुपी लाल मेमोरियल एसोसिएशन मणिपुर न सिंधुना हैकल लेकल तमदुना तरपन कटपकी थोरम पांगथोखरे तेरा लौक्रापम लेकायद लैबा लैखित्रबी L रजनी की संगायद पांगथोखिबा ngasi thoram aduda association asiki steering committee के secretary लोंगजाम्ब नेताजी मिटेना हाइखिबदा सरिब सही असिदगी हौना नुपी लाल द सरुक याखिबी लैरमलेन द लेक तिनख्रबी इमा सिंगी मफमदा मियामना हिकल लेक तमदना मखोइबु इकाय खुमनब थोरम पांगथोकलगनी तुंगलम सत्ता लाकदब मिरोलना नुपी लाल की वारी लिखुन अदुबु मयेक सेंगना खंगहनबा अमदी मखोइगी मथौना अदुबु इकाय खुमनब ओइना हाइरिबा थोरम असि एसोसिएशन असिगी मसालो संसिंगदसु पांगथोकलगनी हाइखी मणिपुरी की खुनाइदा निपिलान की मई मुत्रबा सना की कालीनी इदुना लेरबा इमा सिंगबु निंगसिंग बाहायबसे अखोई लेहौरिबा मचा मसु ओइबा अखोइना तंगाई फदना तौदबा याद्रबा तुंगलम चत्ता जेनेरेशन अमदगिना जेनेरेशन कयादा लेहौगदोबा वारी लिखुन सिंग अदो इमा सिंग असिना मतिंग लेना अंग्रेज सरकार की मायोक्ता खुला याउदना थाबम तरा मरिनी हनब लेतना थौना फन सोनखिबा दो इमा सिंग अदुगी थौना सिंग अदो अखोइना निंगसिंग ले हारगा अदुंगबा थोरम अदो अखोइना ngasi पांगथोकजबनी लमगी वाहौ ओइगनी हाइना सिंगनबा थौदोक्ता लालहलो अमना हैंड ग्रेनेड अमा थमजिलमले हाइरी हैंड ग्रेनेड थमजिलमलिबा इबुंग अदो MJ एवेन्यू द लेबा खेत्रिमयुम चंद्र कुमार अपोप इवोहलगिनी मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा चंद्र कुमार ना पोपिनबा मनाउनुपा तुलसाना ngasi ayu pung 9 makhai taba matamda hand grenade adu makoi gi sumang matolda plastic khaw amu amana yomlaga thamlamba thengna rakhibani city police station da pau piduna bom adu lokthokpada mahaki mayamba Chandra Kumar gi mingda irakpa KCP korau haina thaba letterhead amasu yarongki mahaki mayamba Chandra Kumar gi mingda letterhead adu da tha asigi tang kun phawgi manungda makoina leriba lamadu thadoktuna Chhatrapati असी अना यारोकनी हाइना इरमकी हाइना फोंदोरखी प्लास्टिक पॉलिथीन अमुबसिदा हैंड ग्रेनेड अमगा कंगलेपाक
कम्युनिस्ट पार्टी कोरो हाइबा ग्रुप अमगी लेटरेट चे अमगा वार्निंग अमगा इरगा थमामेबो मतम सांगना तोनरपा लमगी केस अमा लेबो केस की मतंग मखोना वार्निंग थारेब सेप्टेम्बर 10 की मनुंग अखोई लमसे थादो चखीगदौने केस हुजिक हाई कोर्ट पेंडिंग लेरी लोअर कोर्ट चथरीब केस लाइद्रीब लोब नाइदब मोई नंफू सासोन तौरेब मोइसे लाइव ऑर्गनाइजेशन अखोईदगीसु अखोई वासु ताबियोब नामतगी वा तारगा थबक तौदो तौबीगनो रिक्वेस्ट तौजगे केस तुदी कोर्टम चथजनो मणिपुर की याम नंबर ओरिबा लंबी अमा ओरिबा नेशनल हाईवे 53 इम्फाल जिरीबाम लंबी असी मतम साना यंगचिन बिद्रबदी खुदोंग थिबा कया थोलकपा याय याबगी अकीबा लैरी लंबी असिदा चथोक चसिन तोरिबा मियामना खुदोंग सादबा कया थेंगनबदगी मरी लेनबसिंगना मियेंग संगबिनबा गवर्नमेंट की पुनिंग सिंगसिललकली जिरीबाम लोमदगी इम्फाल तमना लाकपा लंबी की मकरू थोंगदगिना हौरगा किलोमीटर 3 लोम असे फिबम यामना सोकपना मरम ओरगा मियांगे चथोक चसिनदा खुदोंग सादबा कया मायोंगनरी अथुबा मतमदा लंबी असिबु समजन बिद्रबदी एक्सीडेंट नचिंगबा थौदोक कया थोक्तना असी एना नंगबा याबगी अकीबा लैरी था असिगी तरा मंगादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडोना अकक्नबा पाव अमा फंगबदगी सेगारो थौदा बाबोक लेकाइदा थीबा हुमगी थबक चथबदा प्रिपा की एक्टिव मेंबर अमा फारे हाइना PRO पुलिस डिपार्टमेंट थादरोपा चेरोल अमना खंगलगली फारब मियोय अदुदी हामोम सैलेस एलाइस बॉय सही निपुनिपान सेगारो थौदा बाबोक लेकाइदगिनी पुलिसना वाहंग पाहंग सथरब मतुंगदा महाक पैसा खाइबदा चेनबनी हाइबा सापम बसंत सिंह एलाइस साव सही निफु हुमदोय तेरा सापम लेरक मियोय अमसु फागतप ngamkhre थौदोक असिग मरी लेनना पुलिसना केस अमा रजिस्टर तौखरे हाइना चेरोल असिना मखा तारी अंद्रो एसी की मनुंग सना लेबा पोलिंग नंबर 7/32 याम्बेम मथक अमदी 7/33 याम्बेम मखागी वोटर लिसिंग मसानिपान कुनिपान लेबगी मनुंगदा वोटर लिसिंग अमग सहूम तरामापंदी एसी की MLA TS श्याम कुमार द सौकले हाइना मसा मसा के मिंग अमदी पासपोर्ट फोटो पिकत्तुना अमदी सोई तौदना फोंग लाउथोखरे ngasi MLA asigi quarter da pangthokiba mifam amada MLA asibu sawale haiduna mifam amasu phamki polling number 7/32 yambe mathakta voter samapan humdoi leibagi manungda swater yankhaini thoidi syam kumar da sawale haiki amadi polling number 7/33 yambe makhagi voter sanipan yakhai manga leibagi manungda voter sawa ga humputareti MLA asibu lakatori batarama thoi suba general election da sawale haiki हैरोक एसी की मिनिस्टर मोइनांगथेम ओकेंद्र मसा यावना सत्पदा महाकी स्कोरना सुमांग लीलागी संगनाइरबा एक्टर बिसेस हुइरेबु फुरक पथौदोक की मायोक्ता मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल ना हैरोक एसी दा लीला अमत सानररोय हाइना लौकिब वारे बदु यामना लाइबक थिबनी हाइना थोक्सोम लेका यूथ क्लब रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हैरोक पार्ट 2 की सेरोल अमदा नुंगनांगबा फोंदोरगली मतंग स्वाइसिदा ब्रेक अमा लौसके मणिपुर अमदि मालेंगी तोंगान तोंगान ई पाउसिंग लोइना अखोय ब्रेक तकी यामतुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज बु मियंग तादुना लेबियो लेंगसिन बिराउ थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड द लेबा ईस्टर्न सुजुकी दा फंगबिरगनी सुजुकी की गाड़ी मचा सिंह मखल सुना मफम सिदा सुजुकी दा ट्रेन तौरबा मैकेनिक सिंगना निंगथीना सर्विस पीरिबा सर्विसिंग सेंटर की खुदोंग चाबा अमसुंग स्पेयर पार्ट सिंग MRP रेट ता फंगबिगनी लोइनना इराई लाइना लोन लौब याबगी खुदोंग चाबा सुपिजरी ngasi maglengsin birau ईस्टर्न सुजुकी थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड इम्फाल मणिपुर मयाम मुखन तराम ओक्सरी बुलेटिन असिके मखाता पाव मयाम द पिजरी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की स्टेट विजन डॉक्यूमेंट फोंगनबगीदमक मियांगे मोट कौनबा सोशल मीडिया कैंपेन गसिदगी हौदोखरे भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की स्टेट विजन डॉक्यूमेंट कमिटी की कन्वेनर डॉक्टर RK रंजन लुसिंगदुना स्टेट विजन डॉक्यूमेंट की टेंटेटिव लिस्ट अमप ngasi फोंखी लिस्ट अदुदा तोंगान तोंगान मणिपुर की इशूसिंग अमदी डेवलपमेंट की मतंगदा सब हेड तरा मरी यावरी हारिबे स्टेट विजन डॉक्यूमेंट असे सोशल मीडिया की मतेंगना मियामना अपाम पामदा अमदी हापसनिंगबा लेरबसु मोट पिबिरंगनबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश स्टेट विजन डॉक्यूमेंट हाइन मिंगथोनबा फेसबुक पेज अमसु ngasi बीजेपी मणिपुर प्रदेश नितैबा चुथेंगना जुथेक्ता लेबा पार्टी के ऑफिस ता पार्टी के प्रेसिडेंट KS बाबानंदना लॉन्च तौखी
BJP Medical Cell Manipur Pradesh na sinduna ngasi nomi oiba mega medical camp ama oripok AC ki manung sanna leiba Iroi Sema Community Hall da pangthokre. BJP ki National General Secretary Ram Lal na Manipur ki Kasin Koya yona BJP Manipur Pradesh na sinduna lem na laim ki thoram pangthok na ba khangal lambagi matung ina ngasi ki thoram asi pangthok pani haina thoram adu da saru yakiba BJP ki State President Ketri Mayum Babanandana phongdokhi. Sakol lapik matungina ano laina kaya lagliba asiki ngaktok hongnaba amasung laina masak khangdoktuna nganlingai matamda laing nabagi khudong saba lobiu haina mahangna makhata na phongdokhi ngasiki thoramadda saruk yakhiba thongchu asiki MLA TS Biswajit na leibaki oina issue kaya da Congress na BJP da maral kaya sijiliba se BJP na miyamgi khallaga thabak torubagini thabak tawdaba party amada karamna aphapatak ngangadoino BJP की गवर्नमेंट अमा लाक्त्रिंगेदा असोइब खुदिमक पार्टी असिदा पंगताई ताइसिनबदी चुमलोई हाइखि ngasi pangthokliba camp aduda hepatitis B amadi C gi screening test tawba yauna gynae skin surgery dental amasung ENT gi doctors singna saruk yakhi medical camp sinjari basi doctor na laaga anaba patient bu unaba lakbani na khanbiraga ahallaman punmangna na punmangna lakbiraga yari makai khudong jaba lobiu anaba si leitragadi paisa paibidigi hena nungaibani anaba bu leide paisa yamna pairaga su madu punsida khwaidagi nungaitaba thokdo amani anaba leibani khangde leitabani khangde ngasi anaba detect tokbiyoraga akoi tamo dijamni na piriba khudong jaba si lobiraga manasi matang dasu kem mayama pangthorkhigani sinaroi banatte Yaskul Kendra Committee for Science and Development ki ngasi pangthok pe mifamna Yaskul Kendra da BJP pumapung phana sokat pahaina wareb laukhre loinena committee asige founder Hareswar Goswami bo BJP Manipur Pradesh ki state executive member amadi RTI cell ki co-convener oina BJP Manipur Pradesh na hablakpada committee asina thakatpa amadi nungaiba phongdorogli BJP Mahila Morcha Manipur sinduna lamdam asige tongan ba mafamdal Laiba Children Home Singda Ngarang Prime Minister Narendra Modi ki mapok numit pangthokre Dilalengi Mahila Kalyan Samiti Thangmi Bangi Child Care Center Sangangai Usekon gi Airport Road ki Center for Mental Hygiene amadi Luang Sangbam gi Carmel Jyoti Children Home da laiba angang singda atum housing yenduna Modi gi mapok numit pangthokhi Narendra Modi ki mapok kumon ki mari lainana BJP Kisan Morcha Imphal East ki miyeng makhada Kairao Bitra Salam Lamkhai da parties ki worker amadi khunja singna pambi lising ani rom thakre hariba upambi sing asi BJP Kisan Morcha gi Vice President Ningthongzam Itomba Executive Member Salam Lalana Youth Development Center Club Irilbung Library Club amadi Litan Makhong Youth Club ki thaumi singa khusamnadana thakibani Takel Kong Preservation and Social Development Organization na sindana BJP Manipur Pradesh ki executive member Ningomam Holendro ki sponsorship makhada tha asigi kuntra phauba satakadaba sanitation program ama ngasi hodokre Brahmapur Nahabamda ngasi hodokhiba thoram aduda puariga sagonaraba Takel Kong sengdokhi panba yabadi khong ase ingkumja lising samanga kuntra humdoi da matamdagi Manipur ki ningthau maidingo kabom bana Tripuri Singbu Maithiba Piduna Parakpa Lanpa Singa Taukibani Kongasi Matam Amadadi Hi Honduna Ising Lambi Uina Sizinadami Adubu Hausiti Kong Asiki Saktam Mangsan Lakpadaki Kongasi Sangdokpani Haina Organization Asiki President Aribam Tembi na Pongdorake Kongasina Tongzu Thada Lakpa Ahenba Ising Chithaba Ngamlaktaba Dagi Imphal Eski Mapam Ayambada Isagi Awabasu Nangli मतमगी मतुंगिना इसिंगी थंफम लैरक्तबा असिम हाइबो पोसे अखोगी मम सहिसिदा ngसाइगी यामना चौबो पुखी अमा ngसाइगी मिपुं खुदिमक्ता अफब इसिंग सेमगा पीबे याबा मफम अमा ngसाइगी मणिपुर की मफम नोवा मदा सिनबा अदुबो हुजिगी मतमगी मतुंगिना हाइबो पोसे मोसलकबा हाइबो पोसे अखोगी अपनबा ngसाइगी हिस्ट्री दा बेस तौबो पोट ओइबनिना ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर लेबा मयामसिना मेंग सु संगन जनबगी अखोगी अपामबा अखोगी संस्थानसिगी अपामबदा दमाइसु लै
एन नीलहरी फिल्म प्रोडक्शन ना अनी सुब ओइना पुथोकपा अखोई पाबुंगी हाइन मिंगथोन मणिपुरी फीचर फिल्म अमा उषा सिनेमा हॉल दा ngasi kapkani haiduna miyam na ngaihalaga kaptabi wahauda irang thokre hariba film ase ngarang numidang baigasondra open air theater bota premier show utpada yengba phanghogdaba miyam adu ngasi nungthil pum manga da usha cinema hall asida kapkani haina film ase producer na laukthokhi bagi matungina miyam na film asipu yengnaba laklaga film hogdabagi mayokta miyam na pendaba kholaw kya lausinduna irang sagalakhi तोंगदा उषा सिनेमा हॉल की मपुसु ओइरिबा फिल्म फोरम मणिपुर की चेयरमैन सूर्यकांतना ngasi नुमिदां पुंग तरे ताबदा फिल्म काबलगरी हाइना लाउथोकपदगी मियाम गिरांग नेमथकी इरेपाक सौखतनबा होनबा इरेपाक सा सिंगिल लोप इसेल की जनरल बॉडी मीटिंग ngasi पांगथोखिबगा लोइनना लोप असगी सही अहोंगी थौ पुगदबा मियोय तरेना साबा मैनेजिंग कमिटी अमसु खनख्रे सोराम राजेंद्र कुमार लाइपुबम श्रीबास शर्मा अमसुंग सोराम मोहेंजित सिंह न मथंग सिना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अमसुंग ट्रेजरर ओइना खनखिबगा लोइनना लागलेबा सेप्टेम्बर 19 दा जननेता हिजम इराबोत की मपोक कुमोनगा मरी लेनना इलेक्ट्रिक थानबा इरम नाला सेंगबा अमदी कांग हिदाना सिंगबा कापथोकपगी प्रोग्राम सिंग पांगथोकनी हाइरी जापान मही तमनिंगबा अमदी जापान लोन तमनिंगबा महिरोई सिंगिदबक था तरुकी ओइबा जापानीज लैंग्वेज कोर्स होरगनी हाइना सेंटर फॉर जापानीज लैंग्वेज स्टडीज इम्फाल थादरोप जेरोलमना हाइरगली नोमाइजिंग नुमित याउना तंबिगदबा कोर्स असिगिदबक यास्कुल पुलिस लैंड लाइबा ऑफिस तगी नत्रगा मोबाइल नंबर 9862095383 अमुका नाइजगे 9862095383 दगी अखोबा मरोल खंगबिबा यागनी हाइरगली Student Union of Kanglaipak Manga Subak Foundation Day ngasi pangthokre Foundation Day ki thoram adu Singmenong dalaiba Hotel Classic Grande gi Imperial Hall da pangthokhi bani nat ki oiba yakairol pena saktuna thoram adu hongdokhi baga loinana tongan ba lup singi mihusingda asama khutol pot piduna ikai khumda bu utkhi athoiba mitungni noina saruk yakhiba Inner Manipur Parliament ki Lok Sabha MP Dr. Thoksom Mainana haikibada Mahiroi sigi luk kaya tholak pasina lebaki maroiba isu singda asoba thongdang kaya lorakli adubu lebaki oiba asoba isu sing lakpada mahiroi lup singi marakta amaga tathokasin tauba amadi amato oida punna isu sing adubu thainaba mathok tai haiki magna makata na haikibada mahiroi singna politics changbada akai belaiti adubu karama politics no haibadudi mayek sengna khangba mathok tai haiki अखोई इश्यूज अखोई मैं पुनमक्सी थेनरक मतमदा अखोई प्लेटफॉर्म संगे कॉमन प्लेटफॉर्म दी मानदब मयाम पुली मैं पुनमक्सी पुला का अखोइना कंसेंसस पुथो कांदा मदे इंप्लीमेंट तौदने अखोई तौरिसे पंक्चुअलिटी अखोई मतमदी नाय ताई इक्वालिटी से कंटिन्यूटी से यावरे चांग नाय बताओ अदुगा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इंटीग्रिटी नोई नसादा कॉन्फिडेंस का बेना नबु सेंस से बताओ नत्रगदी अंक यारो मिनम सासवंदा Uncle phone down here, politics now with the I have no objection to that. But you must be very careful and you have to select what type of politics you have to join. Coalition Against Drugs and Alcohol Kadagi Tarasuba Foundation Day ngasi Manipur Press Club ta pangthokre. Thoramadu Manipur Legislative Assembly ki Speaker Thoksom Lokesor, Kadagi President Advocate Yumnam Ratan Kumar Amadi, Federation of Indian NGOs for Drug Abuse Prevention Pingo Dab की नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर ए जयंत कुमार पद्मश्री सु सरुक याखी थोरमदुदा कादा की प्रेसिडेंट एडवोकेट जुमनाम रतन कुमार न फोंदोरपदा इंडिया की अतोप स्टेट सिंगदा ड्राई स्टेट नि हाइना लाउथोकलबदी यू फंगनदनबा गवर्नमेंट अदुना कन्न होनै अदुबु मणिपुर असि ड्राई स्टेट अमल ओइजरबसु यू दी मरांग काइना फंगली मसी अखोइगी लाइबक थिबनि हाइना महागना मखा ताखी Prohibition Act se ek pass tau ki ba matung dagi yu thakpai chang kya thakip de henga krep atoba raja sing dadi prohibition act se mapung phana pangthokna bagi damakta adagi miyoi bagi hakchang si masamo phana leina bagi damak imungi senthum kanna bagi damak amadi samaja crime thon na bagi damakta hairu mayai ka bachak sing asibu thamoi singna control tongna ba sasun adun hone kada na chai tara mapung phara ga su
lamdamsida sason tawgiba chahi tara asida ngasi phawba masigi mayokta lepagi saktam se khoi uba phangjadaba sina maram rakanda tara sobo mapuk kumochida aikoi gi kadada akanba akoi gi polum maso akoi di pire na admaina logjabanu milinga sisi Yumnam Huidrom the Leba, Maya Labi College ki campus ta Usara Sama Thakre, Loinana College Asida Youth Red Cross Unit Amaso Hangdokre. Unit Adu Indian Red Cross Society Manipuri State Branch ki Secretary Dr. Y. Mohen Amadi College Asigi Principal Staff Amadi Volunteer Signal Loinana Hangdokhibani. Besnupur District ki Manung Sanba Ningthaukhong Laikai Asobada Lupa Lakh Kun Sang Saba Community Hall amangasi Commerce and Industries Minister Gomidas Kontauzam na Sangakre. Hariba Hall ase ing kumja lisingani dagi Minister asigi mating gal lainena Laikai miyamga loinena saba horakhibani. All Manipur Students Union M Sunang ngasi dagi Manipur da Coca-Cola gi pothok khudimak thingjin kre. Sri Satya Sai Seva Organization Manipur na makoi gi oiba Global Blood Donation Day ga mari lainana EP kre nomi oiba EPP gi camp adu Rems ki Blood Bank ta pangthokki. Organization asigi members sing amadi lanai mioi kana EP ki ngasi mioi sama hemana EP ki. Laikitaba Lamyanba Hizam Irabot ki mapok kumonga mari lainana Young Pioneer Organization Impala Sindana Class 1 daki 10 phawbagi oiba state level painting competition ama ngasi Moirangkhom da leiba Samasaki High School da pangthokre Kanglup ohom thona khaidokna pangthokiba competition asida tongan ba school singdagi lakpa mahiroi sama kun lomna saruk yakhi tungda makong mathang takraba mahiroi singda mana matum pidana puning thogatkhi. Hauzik Sanabagi Pauda, Taratare Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League ta YDO Lamdong Konjang Laikai Amadi DM Rao Segmai Animai Pakre Hairi. Impal West District Football Association Gimi Makada Awang Segmai Dalaiba SKY Sigi Sanabung ta ngasi Sanakiba Football League Asigi Aharba Mesta YDO Lamdong Konjang Laikai na Birichandra Memorial Sports Club Taubung Kopu Panjal Ohum Anida Maithiba Pibangam Kibagaloina Satharakliba League Tournament asigi aninsuba match tana DM Rao Sengmaina Manipur Police Sports Club pu Panjal ani suinada maithiba piki thasiki kunda tournament asigi league match ani sanaragani haina tournament asigi convener na thadrok paserol amana khangal lagli. Maharaj Kumar Ghanin Rajit Memorial Super Division Football League Tournament ta SAK Yumnam Khunau amadi Aba Khetrigao ani mai pakre. Impal East District Football Association Sindana PRYA contract pangi sanabongda ngasi sanakiba tournament asigi ahanba league ta SAK Yumnam Khunau na PYA Kairangbu Panjal Mari Suinada Maithiba Piki league tournament asigi anisuba match tana Aba Khetrigao na Nipso Kaibibu Panjal Mari ohumda Maithiba Piba ngamki hayeng tournament asigi makhataba league match ani sanaragani. Impal East District Football Association Sindana Satharakliba M. Ibobi Memorial First Division League Tournament DOAK Andro Mai Pakre Hairi ngasi PRYA contract pamgi sanabungda sanakiba tournament da DOAK Andro na Minithong Hata Golapati Athletics Union bu Panjan Manga ani da Maithi Papiba ngamki hayeng Football League Tournament asigi makhataba league match ani sanaragani haina tournament asigi convener na thadrokpa cherolamana khangalakli. Manga suba mangsatabam iboyaima amadi puinabadi Memorial League kam knockout Kendra West Kang Tournament ta singjamai Kendra Kangkhut mai pakre mangsatabam Hare Krishna gi imung manungi senthang makhada singjamai Kangkhut sindra namarakpam Mandok kam Community Hall singjamai singa makhada satharakliba tournament asigi ngasi sanakiba league match aduda singjamai Kendra Kangkhut na konthongjam Kendra Kangkhut pu Panjal Teramari Mapanda Maithiba Piba ngamki tongan ba Kendra Singdiki lakpa Kangkhut tarani thoina saruk yadona satharakliba Kang tournament asigi hayeng match leiraroi tha asigi kunda sanagadaba league match amada Wangoi Kendra Kangkhut amadi Kaisamthong Kendra Kangkhut anina lamba taunaragani.
All Manipur Kang Association Sindana Sathariba Anisuba W Golapchan Singh and Syama Devi Memorial Ningsing Kang Tournament ki ngasi sanakiba match ta aku thangaiban mai pakre Kongwa Laisram Lekai the Sathariba Tournament asigi ngasi sanakiba match aduda aku thangaiban na langmai thetpu panjal nipumari kuntra mangada maithiba pikibani hayeng salungpham amadi CRC contract pomga lamba taunaragani Central Swimming Club Wangkai Ningthem Pukri Mapalna Marisuba the Welfare of the Youth's Liberty Conduct Organization Cup Water Polo Championship ki champion oikre Satharaliba Championship asike ngasi sanakiba final match aduda Central Swimming Club Wangkai Ningthem Pukri Mapalna Kongba Youth Organization Team Ebu Panjan Mapan Nifana Maithiba Pibaduna champion oikibani champion oikraba Central Swimming Club Wangkai Ningthem Pukri Mapalna Trophy ka loina sel gi mana lupa lising tara aduga runners up takipa Kongba Youth Organization Team A na trophy ka loina na sel gi mana lupa lising taret aduga second runners up takipa the Welfare of the Youth's Liberty Conduct Organization Kongba Team A na trophy ka loina ba sel gi mana lupa lising manga pangki Manipur Swimming Association ni miyeng makada the Welfare of the Youth's Liberty Conduct Organization Kongba na sindana Kongba Laiba Siam Pukri the Pangtok Kiba Championship Asida Team Mangana Sarugyaki Ketrigao Assembly Constituency ki ex MLA TS Nandakishore Amadi Manipur Swimming Association ki President TS Syam Sundar Galoinana Lamdam Asigi Masak Narabal Miyoy Kayana Ngasi Championship Asigi Loisimiki Thoramadada Sarugyaki Kwai Martial Arts Academy Uripok Asom Laikai na Sindana Ngasidigi Academy Asigi Sanabungda Numit Taramari ni Supna Sathagadaba Workshop kam Training Program ama Pangthok pa haukre Training Program asida Manipur ki Puwariga Sagon aduna laglapa Thangta Sarit Sarat Mukna Sajel Kanglon amadi Arambai hariba masara sing asigi Lamda Khang heraba oza kayana Lamda masigi Nori Banupa Masa abad Nupi Masa Singda Takpi Tambi Gadori Uripok Assembly Constituency ki MLA L Nadakumar Academy asigi President Dr. L Kungsenaha amadi Lamdam asigi masak naraba miyoy kayana Uripok Asom Laikai ki basketball ground da ngasidigi haukiba thoram aduda sarugyaki Numit Taramari ni Supna Sathagadaba workshop kam training program asida sanaroi samaga humpurom na sarugyaki Arabada bulletin asiki headlines amukhana miyam da thamjage Mitei bu schedule tribe list yahol lo haiba demand tawdana ngasi mi nyoi listing kayana kujing oiraga miyang gi khongset ama satkre Mikhal gi oiba lalong kaya khananaba nomagi khongseta AICC ki general secretary yauna committee asiki member ohum imphal tunglakre All India Trinamool Congress की प्राइमरी मेंबरशिप की ngasi resign तो के Trinamool Congress के MLA मरी Indian National Congress ता याउक्रे अमसुंग मणिपुर की अहान ओपन हार्ट सर्जरी की सेंटर रिम्स रोड तलाइबा स्काई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा ngasi हांगदोखरे